ni ta tu su ngai ho zo si ni la bon chaw ni ta pha tu ni tarik som thum la khat mars kum san ni la som ni nga ni khoi ni ta tu su la ngai hom ki ni tiu Russia President Putin security gari hol ka kar khat Moscow hupi pamina la pu ke hi ji thil suk chu Putin tha ding a gu naw hem tin mi pi hon gingmo na thu al pung do kui ji kar pu ke luxury car hi US dollar 3,50,796 man hi India sumin wat ki gen le krol thum wa lam man hi ji thil suk hi achi sa March tarik som ni le kunia thil tunga hi ji kar pu ke nga thina tu ho chu het do hi lo hi United States government in Ukraine gal chamna le muna boldo te na ding agut jing laiun Russia and Ukraine te chunga agal bolu bol zom jing ding aguwin Ukraine te emergency bomb le thil dang dang umna te Russian kibulu ki ding hi tin Russian Ukraine te chungin thusu la takmai abol hi Russia le Ukraine te thudik zoding akichu jingui Ukraine in Russian chamna le munna umding adoi puitin again do hi Russian le Ukraine te thimo achan ki hi Russia President Putin in United Nations et kolnanuya government hak phudo jipa tak chule chamna le munna hungum bep ding hi tin akigian hi Russia and Ukraine gamsung achut phana mun ho changden ding agut jikun chamna le munna theilo hi tin le akigian hi United States government in galmat chak chungchanga Iran dokithua nuclear bolding atiu ho chu Iran in anop pik lo jikin US in Iran chungin dinmun tak main thusu abol hi achi sa ni kho ho nasataka bom ki hi khumna ho ala nai lo ho chu Iran chunga hung ki hi khumding hi tin US President Donald Trump in alagian do hi chule Iran te thilpoi mo ho tek sang tak kilading hi tin alagian hi Iran in nuclear bolding ti hi US in Iran dokithua thil khat bol pia boldo sak loading ti hi ala tu pa hi ajik chu Iran in Muslim thingnoi mi ho zo si ala supportun galmat cha hole ala pik jingu hi Iran in je nuclear chu ang sim dole Muslim thingnoi mi ho khuda hungum ding huwel pumpi hi ama vai homna ahung hi ding chu United States government hoi tak cha ala he chinjik le amu chinjik a he Iran in nuclear galmat chak jika niel bolding anop lo le boma nasataka kibulu dinga hi tin United States President Donald Trump in NBC News hon interview abol na chun alagian hi VPC General Headquarter le Block VPC 10 achi sa tarik somni le kunin joint meeting ala neyui thusuina gen na chun zigolin again hi VPC General Fund kumsani le somni le li chu dolding a phasaka hi ji to kitona chun April kumsani le somni lenga kalma sa sungge ya dol pat ai theina dinga Vaiphei mi P10 VPC unit puidute ala ki thupi chi dingin chilna bolun chun namsumi Vaiphei cha te hi na kingak na poimo pen a hi jigin namsumi poldang te pitalo ding le paite Vaiphei People Council le a head pi organization te apat panmun le hina nei talo a hi tin head sakna abol hi April taringa phale Kuki zo puiduten Minister of Home Affairs thathenga palaya hungpang te to ki hona nei dingin akigian hi ji to kiton chun janin kukin pi Manipur kim mapui nain CSO te to bangula panla ding hem tin gen khomna aneyui ji kimu tu na dinga chun zomi council lam patle invite amu ji kun zomi council lam president le secretary le chi dingin akigian hi tun ta ga ding news ngai tha thei ji chan chui tan tin ngai tu te la bonun umnum le mangpha